باش دماوه باش دماوه گش دماوه خوش و دماوه همیان بخیر به از مزگین خان لیسا بدنگ رنگ و همی انرژی خواه لهم بر ومه به انرژی یک ارینی ننینی من تشتی نینی همی جیانا خواه درخستیه آنجا محاول ددن کود درخینن هیوی دیگه من همی باش بن از باشم gel ki başım و پر باشم هنه بیجن خیره مزگین چما تیرا و قز باشی تصدم تو نه از خود خابین یا راست دبی خو بخابینم شخو وکه کوهی زانن خاپاندنا بنهش تشتکه گرینگ دیجیانا مروده از بنهشی خوانا دخابین مدبی مزگین تو پر باشی داکو بخابه براستیش از باشیه بکشینم جیانا خواه بله ایروش از خوازم دست پیکه ده آگاهداریه که بدم او از ایرو پیحسیم اینستاگرام تایبەتمەندیەک نهاتیێ مرۆڤ دجارێکێ de dikare 20 posta li pişt hev bar bike û parve bike bi min ev ji bo agahî û mijarên çawa bêjim ku mirov fêrî tiştekî bikin peyamekê bidin taybetmendiyek balkêş e mîna ku mijarekê hilbijêrin derbarê wê mijarê de hûn dixwazin agahiyên kûr bidin û bicî bidin hûn dixwazin peyamekê bidin kesekê fêrî tiştekî bikin velhasıl ji bo parveyên bi vî rengî ne ji bo parveyên eletewş û beradayî way ez îro çûm nizam ku û min niza çi vexwar û min niza çi xwar ne ji bo tiştê bi vî rengî lê ji bo agahî mijarên balkêş û ji bo parvekirina agahiyên bicîyan bêjim taybetmendiyek baş e em nuhev medya jî vê heftê me postek bi vî şiklî parve bikin ku 20 heb dirêzekê de ne û ez xwe bi xwe jî alîkariya min damadekariya wê postê gelek heye mijara wê jî gotinên pêşiyê me çi gotin me çi fêm kire ve bi vî şiklî amade kir û podcasta xwe ya vê heftê de jî ez dixwazim behsa pêşiyên me û gotinên wan bikim lewma ez ê jî bi navê pêşiyê me çi gotin bêka me çi fêm kir vê bername pêşkêşî we bikim û ez dixwazim berî derbasî wê bibim ez vê hişyariyê jî bêjim weke ku hûn jî zanin ev vîruseka gula meymûnê bi Tirkî dibên maymun çiçeği gelek belav bûye û tişteke pir nexweş dixuye ya yanî dibe ku zirara wê ne weke Covidê koronayê zêde be lê bi awakî dîtbarî nexweşiyeke pir pîs ya û pir nexweş yanî ez herî dawî neh salî bûm bi nexweşiya ku bi Tirkî dibêjin sû çiçeği em bi Kurdî dibên mîrkutok ez pê ketibûm ez neh salî bûm hîna di bîra min maye ew birîna ku laşê te hema dixwîrê tu rehet nakî tu bixwînî rehet nabe xwîn te ay ez dema ku me ev gula meymûnê jî dît ew nexweşî ja ev ji wê jî xerabtir e bi rastî jê gelekî xerabtir e haydar bin baldar bin ez nexelet bim nîşanê wê taye serêşe êşa masûlkeyan werimîna girêkên lenfê derketina prizikên li ser laş xwe û ya herî dawî ye ew nîşana wê haydar bin xwe biparêzin ji kerema xwe zêde beşdarî nav çalakiyên kalabalık nebin zêde dest dirêj nekin silav didin ev ne hewce destê xwe dirêj bikin xwe biparêzin heyran ne biz ji bo vê nexweşiyê yanî êdî em hatine serdemeke wiha ku bi rastî jî bakterî vîrus enfeksiyon ew qas zêde bûne ew qas zêde bûne ji xwe korona derûnasiya me hemiya xera kir em xwe biparêzin ya hêvî dikim encam ne weka koronayê xerab be hêvî dikim bûyerên koronayê dikewimîn di vê de jî neqewimin
هایدار بن بالدار بن و لخوا مقاتبن شکرما خو هن جمره پیویستن از جواره پیویستم جیان بکردی خوشه بجی نوهمدی kaç alaka velhasıl hat berdevimi mi god beli ez bi serenafka peşiye me çi gotin me çi film kir dest bi bernameyê bikim wekî ku hûn jî zanin pêşiyên me pir tişt gotine yani hema tu divê qey sirf ji bo bêjên xwedê wan efirandiye gotine û hey gotine hinek ji wan pir rast gotine hinek ji wan gelek nerast jî gotine hinek ji wan devê xwe pir xerab kirine hinek ji wan şîretê pir qenc li me kirine ji xwe bingeha gotinê pêşiyên me hemî şîretên ku ji tecrübeyê xwe girtine yani gotinê pêşiyê me kurt û tijin watedarin metaforîkin rîtmîkin û civakî ne û hemî ji tecrübeyê wan pêk tê lê tebiata însan mirov tişteke wiha ye ku çûka şîret were lê kirin jî heta ew bixwe ew tişta tecrübe neke ew dersa ew nesîheta jê nagire divê mirov xwe bi xwe bijî ji xwe rastî jî şaşî û xeletî jî ji bo mirov e em xerabî dikarin bikin em tiştê nerast dikarin hilbijêrin ser şexsê xwe em biaxivin yanî em dikarin bi şexsê xwe biryarên xelet bigirin em dikarin bi şexsê xwe bi fikr û ramaniyê xwe xelet û nebaş û xerab bikevin çi zanim her wekî din di ji cûr bi cûr cihê jiyana xwe de em dikarin gelek biryarên çewt jî bidin encamê de em dersê xwe ji van tişta digirin em dibên ha ev e dema mirov lê nêre pêşiyê me derbarê van bijare de hişyarîdayê me gotiye encam va ew bi xwe dibên me ceriban diye hûn nekin lê heyran xwezaya mirov de ev tiştine mirov xwe bi xwe heya ew xeletiyê neke bira ne yek pêşî ne du pêşî bira hemî pêşî bibin yek û heman gotinê dubare bikin ew mirov wê ew nesîhetê jê negire mînak dayika min tim û tim bi me re bi gotinê pêşiyan diaxive ev weke tebiateke wê ye mesela ba dayika min gotinê xerab tune çawa bêjim an jî mirov rencîde bike û lo tiştê nexweş tune yani mirov rencîde dike lê bi gotinê pêşiyan dike tim û tim ez ê çend mînaka bidim diyalogên ku di nav min û dayika min derbas bûne carekê ez nerehet bûm nexweş bûm min dît deriyê odê vekir li min nerî ez veketîme got çi bi te ye min got ez nerehetim got mala min ê rez berê ne tu rez bû te û te rezê lê xistiye heman rojê ez piçek wilo êdî ez nerehetim nexweşim lê sebra min nayê vekevim jî ez elimî me ku ez tim li ser negê xwe bûm bi wî halê nexweş min rabû xwe amade kir min got ez derkevim ya baş hinekî bimeşim min dît ya min nerî got tu ana nexweş bûyî tu veketî bûyî tu bi ku vedî çî min got ez ê hinekî bimeşim min dît ji mir got ji devê ketiye lê ji hop hopê jî namîne ez lûr û li sekînîm min lê nerî û ez derketim carna em bi wê re nikaşê dikim ew tiştekî dibe ez tiştek li hember wê dibêjim yani ez bi wê re neyek ramanim gelek ji xwe di jiyana min de ez û dayika xwe zû bi zû di tû mijarî de em neyek ramanin û em li ber hev disekinin ew tiştek got min tiştek li hember wê got ew got min li hember got ew got min li hember got ser sonê min dît ya min dibe hê dibe ez ê her ku sîng bikutim wê tûr pê veke dibe ez ê sîng bikutim wê tûr pê veke velhasıl hiç gelek bi vî rengî tiştene mînak
طبيعتك من هبه دايكام جوي طبيعتي مهزنك جمر دبي بنار أجوي طبيعتي تحزناكم تب جوي برده وبتركينه أدبم تام زي حاول بدم چندك در باست به از همان تشتی دوباره کم لمد nere دبی kız karaçi hatun olmaz. Yani şkeça karaçi hatun nabe. Halvır mabesta ve tiştet xaza bejeçi yani tünayı guherin tu evi. Velhasıl hatta İro jike ji bo zivistanê amadekariya dikin ez bawerim bi mala we hemiyan dayîkê we xwişkê we ev amadekariyan dikin tiştê wek em bêjin fêkiya işte bercanê reş bîber û her wiha tiştê bi vî rengî zûxwa dikim ji bo zivistanê amade dikim. ملي مقول يا ام سري بالنسبة كفلة المحوجة او قاسية ام تشيدكن وزدور وستيام بجي دايكام بجي نابه يعني اما تشد بينزو هاديك ملور شوية اسيان كن مقول يا بس تو هما تشد بيني تبدار وديكي تزو هاديكي مقول سبت مجي بدار وكي وزو هابكي مدي go peşi me gotine kevre havine bave kadini. Ya hayran مگو ایروش خو میجارا من اوه مگو براستی و به تایبتی و به گلمپری میش دایی که مگو از بحثاته بکم مگو وان گوتنه که تجمرد کی از بحث خالاوان بکم مگو که گوتنه که بیجه از بیجم دایی که مگوتیه به تایبت ده برنامه ده و گوتنه بیجه مگو گوتنه که پیشیان ببرم برا بواته به برا پیامین کور و خوشت نوا خدا بحویم نه از جی پارمه بکم منی جنش کاوه یعنی قد نفکری جیا پیرک تو دبی خیش بو گوتنی پیشی هاتیه پروگرام کرن yani اوقات تجه دایی کام براستی از دوی وارد نکارم حقیقی بخوام درباره دستان و چیروکین کردان ده درباره گوتنی پیشیان ده جنک پر تجه چمکی پر خواندیه geleki xwandiye û ez bawerim hişê wê jî ke gelekî hebû tiştê yek car xwendiyê jî hemî di bîra wê de ne ez di vî warî de xwe bi şans dibînim lê bes nahêle ez dengê wê qeyd bikim dema behs dike tiştê ku bi dizî berhev dikim welhasıl min got ka gotineke bêje ku ez îro parve bikim qet nefikirî pîrek û ji nişkav got ne du milliyê bêres ne koçerê bêpes û ne ew kesê timî bêes. Ez zor sekinîm. Min got ka dubare bike. Ez ê jî ji bo we dubare bikim. Ne du milliyê bêres, ne koçerê bêpes û ne ew kesê timî bêes. Ya min got em dibên mama min got mama تم بلاف کر براستی مگو پرخوش بو مگو تدبیقی تخواماده کریه کو از روزه که ورم و پرسه بکم از بیجم که جمره گوتنه که پیشیام بیجه کو دی برنامه ده و پاروه بکم مگو سانکی تخواماده کریه جبوه پر بخوشیام چو دملی تشته از زانم مگوت جزازه یارد بین دملی دایکا مگوت نا وارک جیهک دوره که انجی گنده که دورا میردینه گو جرته گوتن دمکی ور بیرز نابن نه دو ملیه بیرز کوچر شخو بیپز نه کوچره و نه کوچره بیپز و نه او کسی تمی بیس او کسین کو شخو گله که هست کن گرینگیه تنه ددن خواه دبین یا egoistim rastı imanam şu anda ya. O kesim tüm dibin ez yani derdoramaje ne mixabin ez şu an dibim bikubari bicehamin o kesin tüm dibin ez birab doramne gemiş xub rastı ez dema dinerim ez pirmirovan dibinem پر کسان ناست کم لیل دورام مروف تننه ev از هل بجارتنا منه و جبره دز بویشکلیمه من بیجنه مزگین چند هب هوالیته هیه باور بکن و دستکمن تلیه دستکمن در باس نکن کی وکی کم تر بیجی
یا بفکرن کو از براستی ادمیم از بلکی بسدان انسانا ناستکم لی بس مروفک یان جی دو مروف دورم هی کو روژه که از عاجز ببین بیجم یا هوالا منا هیجا ورم رونین قهوه که بخون هری زده بلکی دو کسبن کو از بکاربم لی بگرم اف گوتنا بکم چیترینه باور بکن چیترینه مروفا زده مروف لدورا خو نحوینه و زده نکه ev gelek çetirine çünkü mirov eşin, derdin, kulun, gamın velhasıl çukas kim ev kas qence bele zana fikirim tişteke hat biran birasti وكاكو هنجي زانن از هر هفته مجاره که هلده بجیرم و د پودکستی ده رادگهینم و بوره پارمدکم هفته پیش و برنامه هفته بوره و یا سزونه یا داوی به مها ایلونه پیوه اما دمه که کن ناو بر بدن پودکستین خواه و دی بفرماتی که نوجان ازیل هم بر وبم والحاصل هفته پیش بر کو برنامه داوی و سزونی به مجاري ازي جوار بيلم هن مجاري كي هل بجيرن ازي اواكي بيامي به هند كارم بشيروفت بن بودكاستين بنفسينن بمن رپارve بكن ازي بخوينم و بپراني كيجان مجاري درباره كيجان مجاري ده دنگ ام بيجن و دنگي خدا به يعني از كارم مجاران هل بجيرم دوسي حباوك كو پارve بكن هن جوان هل بجيرن و از پودکست ها خویا سزونی یا داوی از جبو برنگه که هند خوازن پیشکش بکم و بمجارا که هند خوازن امل سروی باخبن از جوه کیف خوش ببم از البنده شیروه این وبم ما شیروه این خو پیام خو محروم نهیلن و الحاصل از دی ساعتم داویا برنامه خواه هیوید که ما عجباند به و عاجز نبو بجمن شو از gelek caranci gringi demek ku podcast'tan ziyade derecenekim ku ve aciz jinekim bera kurt ve kurtu kurmancı bejin ev ve gotnemiş ku bistu bunayı bir ameli bera kurt be bera kurdi be bera hoş be bera geç be bera mirov aciz neke az duy fikre deme بله وکه دست بکته که های شوه بن خو به پارزش همی باکتری و ویروسان به انرژی که ارنیل جیانی بنیرن گوتنی ارنیل در دورا خو برشینن و باوا که ارنی جیانی حذف کن شوه حذف کن چونکه از جوا همیان گلک هست کم و کلی که بمینند خوشیه ده هفته اوره بمجارا که هند خوازن ازیل هم بر و بم خاطره و